Harmasok tapusan niya. Kusulot ako dinaan takan. Koron na ilpong sara. Kanakatulong harong ison diho. Harong son diho. No ditambal Yesus kasasarit korong mamuli. Ay sokoy iwan sinunod kadang ketong Yesus na sondiho. Harong sondiho no ditambal Yesus kasasarit korong mamuli. Ay soko iwan sinunod kadang ketong Yesus na sondiho. Ay soko iwan sinunod kadang ketong Yesus na sondiho. Kadang ketong sondiho di Yesus. Kaya sonong koswabon, madati din sanan. Siyaw to nakalambat ako. Mimpun nagidite noom, susuway nagi at pagangatan dat. Ongoy pa di umbayad di lubeng. Bah, kapwa ko tilang busam, kanaw misis at akad iswang samayang. Kinarahingan iswang Rajan Sorga, kung sikaw dat pantamangano di timpu dahay iswang gat rehat di tino. Gisam kaswaban ti napasik na hay. Kano kaguyahid kapag yung pad iswang kay si sanit ti. Kalansanan dat asanong o kendalanon asinan dat tamodon di panambarasan kaswaban bay. Pengka ako nagid ay iswang da Polambos iti nga patilambos dat hara kasiribaw da ginawo lagasan dat it karahyano katumboy iswang gat panambarasan iti. Tinasambayang hay iswang rantuhan Yesus. Amen. Okay, kaswaban na po ba no nga may pahit asikap ka mandati patilamusa iti panambarasan to ko dot ko putid di panambarasan kanihab karait di Elia iswang got buk isa raja-raja ako podam turu ayat katuru gisom dot kaduan hapadam mapat da orikot nel da duan hapadam mapat. Elia janda dahilad Sarfat. Dabi pagulo nga hinggahot haroh tu baluh dat iswang got kitab aranaritan ka baluh. Nga inupait kakitanan dati ilan na po istilah dat gunon dat kitab nga janda. Tinupakan to baluh iti boros takod iti Malaysia soro pula. Haro pira-pirat piswayan nilo. Hinggah dat
mantadilo ko pumuritan nga oilan to kod hinggo kaing kokoton iti tulon. Status daw. Ino pa'y naratian dati nga iti no po balo kano po nga napatayan na karuhang. Janda kano po nga balo na po nga ibu tunggal nga ah, napatayan na karuhang. Janda no po nga itinongkiadan tay kono kapitongkiad. Um, Naritan no pod ino po kita dati oritan iswang kitab nga ay say di binarasat man ko uhupay na ano man palantako do hingga tiso nga sontob no pod dit oritan no pod dit ibu tunggalom irine man uhupay ka ay mangko eh? Itinopot ay iso at pamungaran iti janda nga asarud silih dot nurid pangkarangahan mandatid pangkarangahan pang pangkokoringaw katampuirakan dati yadih ino pa'y asaro kud arangodan da nga janda pirang ka nu yari kumono ko janda pirang matugit ay monilaw tawbo ko kumono ko janda pirang sa irad magyambalot hingga hingga ngayon nunda cari janda ka kumoyanda itinupot ay boros tay ko perkataan janda nga o silih dot ay isoot silihan na din pangkaringaw iri ba iti momon say karaton nga ilo ijanda at ay tandasan sakirad harahit karuaragah tay ka pikaruhangan dat ababak nga janda o tandasan sakirad isoot karajawon asal let status set janda nga suay na pangintangan det ay itangolon. Ulom nakura rito iyad nga kada kada to kono yati panakihalo det ay mangano hitit status sa jandad o silid isoot pangkarangaw, isoot kairak-irakan, labi pundad isoit panatama, pangumang-umang. Tu boros sa pumatik kitawom ay kada o ni ka manuhu dat to kam ila nandam asilih da kayod hiburan dat ay ipangkarangaw ay sinoritan tiyod di. Nga kita tokot piro-piro hot sarita di nakatalibet karay titit ibu tunggal din ay naritan dat janda kabalo ko paingkuro nga iyala no patim gulungan tay ko kanta kandit apatutot man to ko uhupay ina mangkuit zaman da kitab dilay dom asilih ko dat panobus kan po dititi nga iya di hot nautus iya nautus sat moy panguhupis yo sakira man ko mila kamanam iya na nautus sa manansawas siyo onde okay. Ayat keturu
Isa raja-raja padam turu ayat keturu. Nailanda ti di Elia na padi nga hirid di sana bawang ga karit. Jadi ayat keturu nga saira na pod pira-pira timpu ina padi bawangin di nga mumbal na di rumasak. Kakuaan na po nga amu rin umasam dahirik kayo na nidi. Iso na po daho kaswayan iti bawang nga ina po hitadon ni di bawang nga pananginuluhon. Pananginuluhon na lumuyong nanday siya di. Ina pa irikotan nga moindo pagisang-sang, magisang-sang nanday bawang may pagiruruba. Ina po nanday bawang katagayo nga irinan no katimungon. May nandasang, may narikot dahil arahat. Ina pa'y kuman ko kaswayanan ko ti bawang nga hilon nuluhon, bumula tawayig. Ako ko, akaw ya kayo aswayan, bumula ti wayig. Sekiranya po di hilon nuluhon at ay tudan da wayig. Kuman po nga hitin po dadi siriwa nga pa'y lampay dadi, iyo dadi dito saraw ko yo nga iri ni kaswayan to ko to ay ina pahiway gid ham mulat-bulat tila nuluhon. Ay nga ilo na lot ay kasunduan na minamangon. Kadi kinarahingan ko madi Elia. Ungkayot tamay dilad Sarfat. Ipainsuanggat wilayah Sidon. Hila kananda mundarang. Ila ay no dat iho na pa nga minanuho ako sa ngulo na janda dat papakan dia. Mantadidim isya na pa di nga minamanawd minadila Sarfat. Saya na karikot isya diri pintu gerbang kota nga kakita di siya harasangulo na janda damon munggat suduan. Minobora si perempuan ini kumadaw. Minobora si Elia kumadit tandu idi. Maya kudagyaan way gatakuri mantadin dat ay payanan nuwaig. Kainumaku kadi Elia. Saya na po na ditandu anuo it payanan nuwaig nga putay na kagod di Elia. Nuaya ko nagigida ka nuano ko da kagod dat sampa pasaruti ka. Simbar ditandu di demi Tuhan Allahmu ipempasi dat aisa na matirutid akuri piati iharod doho suway ko songonggom po tapong dahilad suanggat kakanan harat tumawd akurid isuang dat buli isuang dat gilin man pag gilin nila lah. Dandah na paditim mo ni mga ko kayo ang dua taluh langod. Muli ako dahom ay onsakan ko nandari montok doho tanak ko. Sayra na po da kakanihay. Apatay nun doyahay. Na po nga iri no ho kompokon. Kasyo. Nga kadi Elia kumadit janda idi kada podo si uli no may no pawon saya it miagali pinaboras mo diti no nga paguluanan no pod ay paguluanan pod momonsay muntok doho da okoro erotid okoro takan no doho atahak no doho man naging dawon saya muntok dia tanak no
Tu ieu tinemu ti buras kinarahingan da Israel, ieu napay tapong ko hinad suangga kakanan nga amo ai, i nagii tumaw da painsuangga hirid gilinid di nga amo kumurang, amo mingkuri gisombot ay orikot at timpu da kinarahingan dat papalintuhon da rasam dahiti pamagunan. Ongay na di tandu idi, pinawonsay daw, pinaburo daw miagal di binaras di Elia, kana pa di tandu idi, ina pa di tandu idi miampay di tanak daw tandu, kanu takanon da pira-pira timpu da linahid. Nga ina pa'y tapong hiri kakanan, ai, itumaw di hirid payanan nga amo mingkuri miagal di binaras sa kinarahingan, ipinalambos daw, ipilitan di Elia. Tokoy, iso nulol kasuwayanan no bulat tilo. Misaraw-saraw, misaraw-saraw ko darin. O kukura na dit tilo ka. Jam iya dinadagya bo. Iyati no pati nga mingkuri awagas. Nunulo ka nununuay nga rumasak. Wagas hapodo kilo. 50 da tanganak no tango kusay. Tango gayonakan. Oy, hapodo kilo piro no tadaw. Ay, itu mau pamaguring moy na pumalidit itu mau iswanggo pola sitik tu omura. 2 kilo ay kasaminggu. Ginawah ta kanu padam aya. Ada di may ilawagas ka. Ila tumaw nga ada di rumasak. Hingga di det may iwagas. Rumasak itumaw. Pakit nga numipi sa koyobik. Kamayan dat ay pengkuro kombal iswang na pakupasyan na kayo. Kombal kayo. Amo may awagas. Ila tumaw nga kumuri. Rumasak. Kombal ko ka. Bobos sa pad kombal narangaw ko ham. Ay sayrad akurangan no kapi aiso na di sumambayang nundom. Hara na panda tulun dat ay manahak. Hara tulun na may panahak. Iyo di no. Nga aiso panarangaw ko ipagilitan natin. Ino pa'y wagas nga may tumaw nga rumasak. Harinang kudid. Ilo na padit. Kanta kandet na wayaan ni Elia ilo nga nakatudi katumbayat timpu dati. Kupaing kuro. Nga kita dati dahiti dat itinapakanta kaniti nga pinatumbayo da kinarahingan. No kontok tay ko pinawayaan iti sangulo na janda. Man po dati janda to iko basandot mamarait lah. Nga ay ndo ako kuhaan to ilo nalot nawayaan iti panambarasan nati kasaban na bay no. Jadi miagali na retan dati dite no dat iti napo status sa janda nga dati nailanom pengkuro kaindalanon iti kaumbalutan to ko nakapitongkiad po tayo di karuhang tinongkiadan tayo ko pinapatongkiad tayo ko napatay karuhang tayo ko pengkuro nga sakira na pod kadi papausa sakira na pod harapasunduran no hom ay point pati kaing kokoton no hom
ay sala irid ay asilih dat may pananggong idit status disiyo ay mangko elda kubil pengkura pendapat mo gi. Koman gono pa nga sakirad harohot ay kaing kokotannod it apatut ahiri paimbilang ko ano pa manutunom paingkura to nakabilang ko kago balik bujang ay insalaon dat iya nanautus at may pangompok idit kainggaritan disiyad sebagai sangulo na janda. Suway mantiga kapit purimanan idit atumbayaan ako dit binaras sangulo na tambalot. Ano pa siyom suhay matita purimanan ka. Kada borosad iti janda tay ko duda. Iso ikaw purimanan nilod di nga jarang-jarang pun datit dudah dot oritan lah paubasan pa nga janda. Nga kada inda kago iturian ay sinding dat ay anda don tiad nukad di saya tunggu jandamu kaay may nakagod diti so saya tunggu dudamu kakagod misimbar-simbarat mon sinding ay di kago kangamot tiad dila ay kontok so itinapakaindalanan dat ay kapasian dati tim at kailangan pengkuro. Oke, jadi kaduhong kahdat harohot oh kahing kakatanud i kontok amu kalanggar hukum tidak kirad hukum bodong pamagunante ko ay dong kinorohingan ay say bagya sala iti mo nga ay sumadia no po menerima dat kantakan-kantakan dit perlu dat ay tarimon lah iyo dinari miagal ko ikaruhang no aron na tanak isyo mantad kotorimo kotoy siyo kaamu ilo na ngay atimbangon tiadi. Oke. Jadi adi noretanam pengkukuro iti janda iti nakaswanggat ay nasili janda adi noretanam pengkuro dahiti nga right na po ko atumbayaan na kinarahingan nom atumbayaan ni sila to ilo na po ko boborosan di sihom isya na po sangulo na rohani. Ipanumbayaan to kanogi nga itimpu dati dodondo iti sangulo na janda nga ako ni ko harohot kon tabon di siyod minsamok kumakin rohingan. Jadi apatut tet ay isuang da gereja mantad ko isino pom sangulo na ibu tunggal ino pa kemampuan di siyo nga pokomuon dati. Oh, ay siya tagal ibu tunggal siyo. Isuang tugas-tugas sa gereja nga pili na dando nga ay di silot akon to kilo status daw ka. Kaduhong kahdat ay pili da kinarahingan miagaliti sa hulo na ibu tunggal ay naruban di Elia. Haro na po kemampuan, haro kelebihan dat pinatahak da kinarahingan. Jadi mantadi lo katumbayaan nila sangulo na jandalo pinaguluh di siya hi Elia dat mamonsay ruti. May nagidi siya di uwan sayo mentok daw itanak daw.
Jadi ila na po nga pinapakita dat monopot nakapesiad iswangget ko kunan minagaku ni siyo dat isay Eliam isay kinorohingan di siyo. Oke, karay titit anak da mantak po barasad ani ba lah karay ti letanganak. Iso na pohot kokotod da ginawah sebagai sangulunod mangirad iya na po nga ibu tunggal tay ko bapak tunggal nga iti tanganak. Okon pondod ino po'y tanak idi nga koro. Oh. Miagal ko kapagulo po nga iwalay. Miagal ko iwalay sayran pod iya sangulunod. Tapa tay ko tina dat tunggal nga iya na ngay at magano konununuay. Iya na magonsok. Iya nagikadawhot ay mangurusi tanak kahaharan nga iya magihum. Sayra da may sambayang nga hiri hikadaw ino pa'y kapurimanan di nga ay ako ni danda ko tota mo don dit anggoreja nga hari timpo-timpo dat ino pa'y kanta kanam kaing kokoton da status idi nga ailanom silapan potoy ko diolo ingatan potoy ko paing kuro nga gulang patani sumuano nga otarimo no napakapiahi status idihom ay kay ako kuwaan nga haray makasari kapurimanan. Orikot nindot hari ibu pakianuan takan dahit ang tina-tina damay hitid mimbar pailan. Tay ko orikot tay hari bapa pakianuan takan di tapa damay hitid mimbar. Ngayon nindalat tanganak sa katay bunga. Jadi aiso no po di dia tapa aiso tina no isay di maju. Isay di maju madirid depan. Gereja paing kukura ko mo nagwang iti kantakan iti. Suhuan it tapa katay ka tinamongoy ko pakusungon. Ya paing kura di. Iho nga ako pakumbal musarom paing kura Orikat na pod tadaw tina ka nga di haro tina iti tanak. Isay dit ay padapanon. Tay ko tadaw tapa ka nga ay sa tapa iti tanak. Tina no. Suhon nang ko di tina. Suhon ni tapa kapaing kuro. Nga hiri-iri no mati kantakan dot itinapot ino pa ginawa nga montakit ti tanak nga harati kay hadan dot ay tiri. Wakil la okon na ka igereja isikul nga tumbayan ko dot itinapakantakan itim haro. Hari ket hari ibu, hari bapa nga itinatit isoot kay hadan iti ginawat ti tanganak. Labi pandedit apo katarimo kapi atay ko iti tanganganak po apo karati kapiyo. Haro nagiit tanganak ko ongotil. Borosan no pod it angarat lah. Ino po hit ilo pia tanganak nga haroy kanto hit ay papakamu amo iti status dot molohing. Magyun tatari no pati tanganak magi tama-tama init ngarani di molohing ot roiton.
Orikot no pun di kaagaton do hiri nga i-status teke koing kokoton dot ay imolohi nga maani kantor dit tanganak oroy tay oroy tani. Jadi ilo nolo kaagaton nilo tanganak da kadaw porlu hidatin orotian okon no pokok iati ikawaya ngano gi iati it kokito kapuriman manto ko nilo uhupay santo buharo pasunduran. Ge, ge. Katilambus ayat kapadam turu taburus sat i napadi tanak idi nga itanak kamantadi tan i janda idi nga sakit na gidi. Auruan na sakit ti siyo gisambot aiso no di pinuhobo. Kadid di tandu di kumadi Elia nunuh nang kudi komoyan rumikot to hiti. Mumbaya kanangku dat hiti doho. Demoy poposoro di kesalahanku. Gisambo momonsoy de ilo no patanaku nga napatay. Okay. Hara di borasan ku takuri ilet boras ila janda. Okay. Sayra no pod natumboyo idit janda i pinakiano di Elia. Nasilih niya galit boras sa kinarahingan. Nga sakit tagidi tanak isiya tandu. Gisambot nauruan na sinumakit at gisamba aiso na pinuhubo. To kamnudi kagarangan no mediti dat ay may kanang kudi kasyo. May kanang kudi poposaraw doho iti kasalahanku. Kadi mangimbula itong Pinay. Kadang-kadang kot ay itinupot ibu tunggal teko iti janda iti nga mantadidit kaindalanan da kaposyon di pinaindalan dilo di nakatalib. Harohi it mimanggat silap langkah teko nasalan no ba daw ri iralan daw pamulang lang daw gisambot naratud iswang gapiyong balutan ay di nakasawo nga iri na di kamuan di tulun da janda tukitanak ya di. Jadi kakikita na ino pom itino po di sangulun na janda tinga no kasyo minumbaya kanang kudi meditid doho do poposaraw di kasalahan ko ka. Mungkin daharo nagibagya kasilapan silap langkah toko gisambot nakano ko di tanak borson di haro hit ai lanam isay tapa nga okito takano po diti hom inapahikan takanid di nakatalib sa kirot isiso o ginawa no ay gumirot gumuli bertobat o kani ko asilid iso kagaton dot kinorohingan do papawaya pia disunduan daw kumadia. Jadi kada na tilambus say ginawod narago di doh ti kaposyon no padi rati kuti ka moy nagidi sumubo nagitim moy nakarajad di hilod ponoriep ihilop paginuman ka. Bunuh diri bagani di tapot ko piyogi. Okon ko ay soot aralan to ko gumulik kumakinorohingan. Nagikantad mimanggot silap langkah kano nasala nulang kaposyon gisombo na ratu gisombo kitanak nga ay say boros at inapay kantakan kasalahan no miagal di nga
tiada maaf ay senorita na tiyadi. Kaduhong kad isisa ginaon og gumuli bertobat, gumirot kanggo kumakinarhingan, puji Tuhan. Iyati bagian deh hiri gereja nga harana pa'y kanta kanu miagaldi nga kadaan nundod tiyadit mogi konos-konos. Kokitoh no po dia nga oylaan no iya aboroson, iya tamboroson ilagon to kanu gay kanta kanu miagaldi. Oke. Jadi oylan tokod kinarahingan no po okunon no po dati kinapalidon dati kalomokon dahiri no kasyo. Sa sinadulo kasilahanom katanabanom iyala not ay kasaduan idit kinasadu idit ay kasalan ako idusad ako man patamo lihuan pamangko nga pugason iduso dati. Amen. Puji Tuhan. Okay. Nga kadai datin ilo na tangondo kasala. Buli jadid ikusay nga lobi kasala ikadaw. Gisam mo minamonsid haro kinoratuan no miagalid di. Perluhid sama-sama tumaubat to hilo harot pertobatan. Kano pa di Elia may doho pataha ko inatanak no. Onwo na si tanak ko tandudi igitay daw hirid tiyonon da hiri sawat bilik numandi siyo poliho itanak ko hirid tadopon. Pemolhaw na di siyo kumakinarhingan kasiyo. Ya Tuhan Allahku. Hari nakud iya no po nga pinupori katitit kahantakan iti montak iti janda iti. Minonarimo doho. Minundorang gadamot miampaid mamatay ti tanak. Minedi siya hapak idi tinandi tanak idi intalu miampaid minamalahod kumakinarhingan kasiyo. Ya Tuhan pagulyo na dati pinuhubot ti tanak kahit tinandaw. Ang pinakinangok kinarahingan ni boras di Elia ina padihit pinuhubot di tanak idi nga nakaguli kago. Gisambot napasih kago. Ngayon Eliahi tanak idi igitay silin mintuhon. Patahako daw di kumadi tina daw. Miyampay boros iti tanak no. Napasih nakagoy siyo. Kadi di tandod di kumadi Elia. Dandan na pong aylaan kud iya na pati nga pinarikot na kinarahingan. Boros sa kinarahingan ipinalambus no nga kwentapot. Jadi harodihot duo ho kaswayan andat nawayaan nila. Ibu tunggal. Kumuiso itapong nga amay itumaw nga arumasak. Ila tanak daw nga napatay. Miagal na di napatay. Nga natanduli kago. Kapos yan ng pinuhubo. Amen. Amen. Iyo ho no padam harodagi na ukod miagali Elia. Sumambayang toko apatay pa itulun nga apasih kago. Nga tumbayaan tokod harono hot tulun dino pili da kinarahingan dot magindalan tumagbuang mangigit tila kantakan dilo. Koni ko insanan toko dot miagalilo ot ay kogom agampot kon ko agampot nga ito ko miagalilo. Dawlo nagidid milam mamasi iyaw pa sandiri nga itini kamondat kapatayon na ti pasih. Tok iti kapatayon na ti pasit tiyot ti ka.
Idaw pa kapasyan nga hanahanom, pusos ki, tumboy oy gitan, dawlo na gid kapasiwokon. Ori katanon da koy ngaritan nga tok tinikamon kapatayon na ti pasi. Jadi muntok dati tumbayaan to ko nuno no pakantakan okon no ko iswang kahaharan ay kopasyon nga paingkaan iti titahak nga do kinorohingan may to kono purimon no. Miagal na pol no nawaya nilo to kom iti no dihat kompo kon no ditit pangakan-ngakan nga iyati no pohom tokoy ay lutasan iti pangakan-ngakan dati. Hondiahi no pakilahan nako lahan no mati lahan no pakilahan. Undian na tongo tua nga iti madang tu mahalon do. Mongwa-ngwa o gumutua-tua nunuhit tanom-tanomon nga amo iharon no po alutasan. Puji Tuhan. Man tadi di makada lihuay papaguli boro puluhan. O gumuot barakat ta kinarhingan kumadati nga dati o purimanan nga kasuabon da bay no. No kito dati o mongonsikaw tokod ay mantadot titahak ko kinarhingan. Piagalon no po dati kapasyon dati ila sangulo na janda lobi kasimbayan to ko. Bobos pia dati kaya susah nga diti tumurun to mo di gatang gata gatang sawit ang mahalit hurga barang nga asadu pakamanta di la sangulo na janda. Apangkal pa pagihuman dat pangakan-ngakan ilo na kalimpupusan iti na kapupusan na diti ka. Jadi puji Tuhan tu pangakan-ngakan to kono po endo ko piagisambot aiso rano po kasariot konuan dati da pangakan-ngakan. Paing ti panasakit sumakit to kay mati. Sangulon pe atumbayaan na kinarhingan nga sumakit. Sumakit to kay ti. Ay panarabok ko na di gulong. Ulom no nahula-huli dito sa luar taniba at ginuna ko amin na magunad sa luar tanaro. Ailan to kanan dati manarabo mo magunad misin rumput at monturakis di hitang wato kanuno. Katakisay na di pohod akoro nga nakarahay ay hitid dulud. Waldi dia didit ay gumandas di hoy putulan putulan madudi gako ditid oruan ako piyo. Nga ino pa ikanta kanid di hom papapuri mo ni datok. Iti na pumati asihat iti nga kasunsudan no pa nga sumakit. O nga sihat o nga lidas to katiddan do nga sorohon to kanad tok insanta daw nga sumakit ti muti kantot ti ka. Kulom onanos na kanto ti bay na may talop pa hilabawang ildarubot. Okay. Jadi iti tamparurual iti nga dati ailan sigog kay di kaway miagalin latanak tu ilo nakalimpupusan dat dagya nga dadamot da harot kasiwatan dati paingigit tak pati pinuhobod pinalasan kumadati iti na matitimpo dati alumisag gumuli kumakinorohingan. Hondomon to kakagutit kay sisan dati kumakinorohingan hari nangkod. Iyati no potim ogirot kasari-sari koromut to kumakinorohingan ko pengkuro. Tumbayan to kadharan no pakagaton dati
kahaharan dati anu dati iti pamagunan nga haritim pud ato ko mongon sikaw kumah kinorohingan nga ilo no nga ilot patut teman dati iwaguhay painsuang na ti kalidasan dati nga ada ti tamangan pangakan-ngakan nga itarimo ano pa ngay dati ano man igitay ipangaturan dati nahak da kinorohingan kumada dati main na dati pakian wide panguhupan kuma kinorohingan med ilo na pot kapurimanan no miya galilo nga onsay dati kapientok dadit korohian na kinorohingan. Wah, kung sikaw do kinapagyampayan to ko pahitian to kana ti panambarasan met kaswaban na bay no. Kaswaban na swab miya galid dit natur dit manikid na pod hari Sabat nga ay suot siaran natin dusun iswang at dusun ministry makisuti na gitid hari Minggo 20 hari bulan tu harohot kaumbalutan dengan kurubawo dahilad pakan na balo kamuan na pa nga ay sa na pa konta bonom duwa na ho pa daw miso tulan kawahlu tako dot patanduli kagud kapag yampad iswang nga siaran dat kaswabon hari Isnin hari Isnin baka na umisisa takod iswang sambayan kinarahingan iswang kadyan sorga kung sikaw dat kaswaban diti maya dat panambarasan inawayaan dahay agumuin na gulang patan ng naraitan dat ay iswang na panambarasan iti may nahay uhupay bisambot santab na padipagangatan nga patumboyo ay gitan dahay dumientak di karohyan haro kalumukon dahay nga tumbayan ni hay dat lobi kagayo hilisino di milan manompon di kalumukan di kanoy hay do pupuntalang pupoy magan na lisi dat iswang ako pasyan dahay tadaw Sabat santabid dit patut dahay dat man pongoho may nahay uhupay gisambot atumboya iri kapientok dadi karohyan ampunan natin sanan sa dahay Tuhan mandahay parikatati iswang ngaran Tuhan Yesus amen. Bah hinako po kung sikaw kumal kinapagyampayan dati sanang tadaw Sabat to magulo dit alay do orikot Haroson Dogitang balut Yesus kasasalit Korowong ay soko'y iwan sinunod kadang ito Yesus na sondiho haroson dito no ditambalo Yesus kasasalit Korowong ay soko'y iwan sinunod kadang ito Yesus na sondiho ay soko'y iwan sinunod kadang ito Yesus na sondiho
kada ko to sa lilo di Yesu